Abarwanyi ba M23 bakomeje gufata ubutaka mu ntara ya Kivu ya ruguru, bigatuma abantu ibihumbi magana bata ingo zabo bagenda berekeza mu mujyi wa Goma. Impunzi nshya zirundiye hafi y'ikiyaga Vert, bamaze kurenga ibihumbi 30. Umudugudu wa Kopo-Kankro muri Côte d'Ivoire ukomeje kwibuka urupfu rw'abantu 21 mu kwezi gushize, bamwe barega abandi amarozi. Abategetsi bavuga ko habonetse uburozi ku mirambo yasuzumwe. Abahanzi bo mu mpande zose za Afurika bitabiriye igitaramo Amani mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo gufata mu mugongo abakozweho n'ubushyamirane nubwo umutekano ugenda urushaho kuba muke mu karere. Muri Afurika y'Epfo, Oscar Pistorius wabaye icyamamare muri siporo y'abafite ubumuga, nyuma y'imyaka 10 umukobwa wari inshuti ye Reeva Steenkamp apfuye, uyu munsi ari muri gereza. Pistorius yahanishijwe igihano cy'imyaka 6 muri 2016 hashinjwa kwica Steenkamp. Abategetsi ba Libya bitabiriye umuhango wo gutaha umuhanda w'ubwato werekeza muri Tunisia ku cyambo cyo ku nyanja Swabo mu murwa mukuru wa Libya, cyongeye gufungurwa nyuma y'imyaka myinshi gifunze.